Reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbahe ikaze mwese muduteze yombi. Uyu munsi tukaba tugarukanye amakuru avuga ku mirwano iramutse kuri wa gatanu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba ari imirwano ihuje AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta y'iki gihugu barimo za Wazalendo, za FDLR, Abarundi ndetse n'abandi benshi cyane. Iyi mirwano ndetse ikaba iri mu duce twinshi yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko akaba ari mu duce twa Rubaya muri teritwari ya Masisi nk'uko abari muri ako gace batangiye babitangaza. Uwitwa Ramadhan Kakure, umwe mu bagize sosiyete sivile ya teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru, yabwiye BBC mu butumwa bwanditse ko imirwano ikomeye iyoboye kuva kare uyu munsi Ikinigi ndetse na Kavuta. Utwo rero n'uduce turi mu ntera igera ku birometero 30 burengerazuba bwa santere ya Rubaya, izwi cyane ku bucuruzi bw'ibirombe byinshi cyane by'amabuye y'agaciro yiganjemo ayo mu bwoko bwa Koruta. Uyu rero Ramadhan Kakure akaba avuga ko iyo mirwano itatangiye uyu munsi, ahubwo ko urebye imaze nk'ibyumweru bibiri barwana, bagenda basubika bongera barwana. Ubona ko mbese kuva nko muri ibi byumweru bibiri bishize nta gahindi abatuye muri utwo duce barabona. Avuga kandi ko abantu ibihumbi bamaze kuba bava mu byabo, kandi akaba avuga ko hari n'abandi benshi cyane bategerejwe ko bashobora kuba bava mu byabo bitewe n'iyo mirwano, bakaba bahunga. Bumva ko ari ikibazo gikomeye cyane cy'impunzi kigiye kongera kubura nyuma y'igihe kirekire abantu batari bagihunga cyane. Muri iki cyumweru amakuru amwe yavuze ko ingabo za leta na Wazalendo ndetse na za FDLR bakuye abarwanyi ba M23 mu gace ka Kinigi, ariko nta ruhande na rumwe muri izi rwigeze rubyemeza, yaba uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se uruhande rwa AFC M23 ngo rube rwakemeza ko rwakuwemo koko n'izi ngabo za leta. Imirwano ya hato na hato ikaba irimo gukoresha indege z'intambara na za drone, yakomeje kuvuga hagati y'impande zombi mu duce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano yateye impfu z'abasivile ndetse nk'uko twabibabwiye hakaba hari n'abari guhunga benshi cyane. Indi mirwano ikaba ivuga mu gace cyangwa se muri axe ya Gashovu, Mahigi, Nzingati ndetse n'Amayuwano, nk'uko amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Kivu Morning Post abitangaza. Aravuga ko urusaku rw'intwaro ndetse n'iziremererwa rwateye ubwoba abaturage batuye muri ako gace. Nyuma y'ibi bitero byagabwe na FARDC na Wazalendo, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahatiwe guhunga imiryango yabo, mbega bava mu byabo bahunga utwo duce turimo kuberamo intambara. Ingabo rero za AFC M23 zikaba zakubise bikomeye abagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abambari bayo mu bice bya Minembwe. Igitero gikomeye cyane cya drone cyasize iriya huriro ritakaje abasirikari benshi cyane babarirwa mu magana. Ibi rero bikaba byabaye mu bitero AFC M23 yagabye mu gace ka Mikenke muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko yafashwe n'abasirikari ba FARDC ubwabo nyuma y'ibitero, akaba agaragaza ko hari imirambo myinshi cyane y'abasirikari benshi baryamye hasi nyuma yo kuraswaho n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone za AFC M23. Aya mashusho kandi aragaragaramo inyubako zashwanyagujwe n'izo drone, byerekana ubukana ibyo bitero byari bifite byagabwe na AFC M23. Bikaba byabaye nyuma y'uko n'abari ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bamaze iminsi myinshi cyane barimo bakoresha indege za drone ndetse na za Sukhoi bagaba ibitero ku birindiro bya AFC M23. Utu duce rero turimo Mikenke, Gakenke, Karingi ndetse n'utundi duce twinshi cyane two muri Minembwe, tukaba tumaze iminsi twarabaye isobanuro ry'ibitero bya za drone yiganjemo ibigabwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zirimo FARDC, za Wazalendo, ingabo z'u Burundi za FDNB ndetse n'imitwe ya za FDLR. FDLR mu itangazo yasohoye nyuma ya biriya bitero yari yavuze ko yamaganye ibitero bya za drone bikorwa n'ihuriro rya RDF AFC M23 nk'uko bakunze kubivuga, bagaragaza ko
AFC-M23 ikorana bya hafi na RDF mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Iyo rero FARDC ifatanyije na za FDLR zikaba zaravuze ko bikomeje guhungabanya umutekano no gushyira abaturage mu kaga. Yavuze kandi ko iri gukomeza ibikorwa bya gisirikare byo kwisubiza ibindi bice byose AFC-M23 yamaze kuba yafata muri Kivu y'Amajyepfo. Ubona ko ari urugamba rugiye kujya habi noneho mbega impande zombi zamaze kuba zafata gahunda yo kugira ngo zishyire mu bikorwa mbese ibyo zagiye zisezeranya abari mu ruhande rwazo. Ubona ko n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite gahunda ikomeye cyane yo kuba bakirukana M23 mu bice byose igenzura nk'uko bagiye babitangaza birimo na Kivu y'Amajyaruguru. Bakomeza dukurikirana aya makuru, ngira kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo amakuru agezweho by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse hano mu karere k'ibiyaga bigari uzajye uyabona mu wa mbere.